Ubwansu bw'omuguzi. Mwanchu muligireli bono na ndonsi ya soberete na ukwani ya semargoba ya bono chinga kichine ngo kwaligani ya semese ya mangana maya elinko manyigati ya reto abereto go kwaligani ya kurwa semambia ya lengentambe weka chinse chiga bono chia bono botukuno kwegena kwa nebuna hali tukuli ya oneligi ya aliyalenge nyali tukuneli ya ramisi tariki 3 omuchinyo gatatu mwaka wochiri bubere na merongebere nebere inyora azimio la umoja niko batarali tukuli ya lero account ya Kisii na boigo account ya Nyamira na boigo obomo bwa Kenya kwanza iko batarase county ya Trans Nzoia ayo ngurwa sensemeli ya siasa ya munayenda mange na kuwaligana nkomanye ase enchira yeli bwa soko ya sansamurana ekeroto kubwatira nere Joshua Auta uyo gutumanya sonwa hwimanyiryo litirane nkuruko Vincent Onyancha. Niko toko chako kurwase kaunti ya Nyamira bwego torogereria amangana siasa bomo bwa azimio la umoja bukra unomuraiwe kemage ODM Raila Amolo Odinga niko batarase kaunti ya Kisii ase kaunti ya Nyamira asebachakira seganga yokweligania asobo choryo bonene bolibosyo mulikito kurwase kaunti ya Nyamira Jobu Mangi na roboti rwase nchira yoboikiranu. Lituko lya lero omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga natarira ekaunti ya Nyamira egati abarai bataranere n'umugabana Mombasa Hassan Joho, umugabana Okisumu Anyang' Nyong'o, umuseneta Onarok Olekina Ledama, umubunge Osuna East Junet Mohamed, umubunge Odagoreti North Simba Arati, umubunge Oborabu Ben Momanyi n'abarai bande. Asegeti Kenya Nyamira primary nateba nachikoleta amagenderero buna ogosira abalemi obochenu na gosira abantu basali kwenyara. Maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Badilisha hii mambo yote, ndio wakulima watapata haki yao kulingana na jasho yao. Babakea kila Mkenya kuanzia mtoto, watu wazima, kina mama na wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu. Sema forward march. About time. Fire. Fire. Abarai batene na gukwana ase omusangerekano yo mbamochia omokonyi bwo murai wense Dr. William Ruto ase okogenda Amerika kurua ebirero byaye aroro. Amelia kwa wazungu kwa sababu anajua atashindwa. He's preparing ground for violence na kukataa kushindwa. Enda Amerika kule kuona assistant ministers kuanza kulia kule ate uchaguzi inaibiwa. Uchaguzi hakuna mtu akona haja ya kuiba. Mbamusaba omuraiwe kyombe kya Kalonzo Musyoka abwaterane nabo ase atali kurua ebitango binde byonsi. Tumefungua wale wote wanataka kuja. Wakuje polepole, tuwe wote wapi na wasituletee masharti. Sawa sawa? Na hapa hakika hata wale ambao kwa hivi waambieni wajipange kuwa rais wa 5 ni Raila Amolo Odinga. Siasa cha azimio la umoja nchaba chiko ene kigwa ekerogie charo yo muraiwe kiama kia ODM Raila Odinga ase kaunti ya Nyamira
ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira erietariane Job Maangi Mbiya muno muliketo Job Maangi kurwase county ya Nyamira soroboti rwase nchira yoboikira nubono gotigana boigasa mangana rengete siasa na boiga nsemo ya Azimio la Umoja maiga yokora kurwase county ya Nyamira nigo batara wikase county ya Kisii seganga yoko yandra kwerigere chikura asobo cholyo bone bogo chiokoleka no mutinyo gatano na gatatu mwaka buchiri bubere na merongebe nebere bakona kurwase county ya Kisii abare ao bakomoko boko omuraiwe kya mageo Dimero Odinga nigo barokana komochia omokonyo muraiwe nse William Ruto na Gomrewe kyama kya NC National Congress Musalia Mudavadi aseganga yabo yokugenda asense ya America ekagere batebire buna chikura nigo kiraiga Kenya kolende chikura nchiriye asense ya America na kobagani bere na iga asense ya Kenya ili bagendere kweligeria chikura sobo choriyo bonene buli bosio. Once to every man and nation comes a moment to decide, then it is the brave man chooses while the coward stands aside. Ama sivyo? The coward ni nani? The coward ni nani? The coward ni nani? Tumemfinya kumfinya. Hawajasikia hiyo? Tumemfinya. Ameenda Ulaya. Amechukua milioni 107 pesa ya wananchi. Akabeba wenzake. Akaingia ndege first class paka Amerika kwenda kulalamika. My friend, kura haiko Amerika, kura iko hapa Kenya hapa. Yule jamaa anaitwa Ruto alianza kucheza mziki, akaweka climax ya mziki kama mziki haijaanza. Sasa juzi baba pamoja na Uhunye na wale watu wengine wa Azimio wameanza tu kidogo. Akapanda ndege akaanza kwenda kulia huko Amerika jamani. Hebu tumwambie Ruto mambo bado. Mambo bado. Mambo bado. Ruto mambo bado. Baba ndio ameanza sahi. Na kama ndio ameanza sahi na ndio ameanza kulia kwa wazungu. Sisi watu wa Kisii ndio tuko na kura. Wazungu hawana kura ya Kenya. Ruto na Mudavadi pandeni ndege mrudi nyumbani mtafute kura hapa nyumbani. Tutaboresha vile vile ugatuzi. Ugatuzi tutaboresha. Zaidi ya 35 itakuja hapa mashinani. Na tutahakikisha kwamba serikali inatumia hiyo pesa kwa njia nzuri. Na boigogo tigara samangana harengete na siasa yokolekana seritukuria lero mugavana bwe county ya Nyamira Nyaribo liganyora chinga kichinko ngwaso gukwanira amenyi bense mejwe kromorobuli bo musangarakano bwazimira umoja omachia gotoranwa ase enseme yorobochirwa senchira iyoboikirano Nesabali ya Chakirase county ya Nyamira Maiga ya Azimio la Umoja gotara rogongorogusi anaremeye county ya Nyamira umrewe kiama ke UP yoboigoro mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo niganyora chinga gichinko ngukwanira abamenyi bensemeyo kabla sijaongea wacha hiyo upuzi. Wacha upuzi. Sasa kabla sijaongea ndaraji okwana ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ekiongozi ebyoto okaniwe. Ya okaniwe. Baigure. Tigato twara masikani togambe inje ndobisi ganye penya jobisi ganye miaka 100. Ganye miaka 100. Azimio bakora wono muraiwe kiama gya ODM Odinga nigo barya bakorigie kirgo kyobo governor Cross county ya Nyamira goitere kiama kya ODM bagendrete bego ya kerekoko asogo sigikanyo gotinde koraji ko bagati ya Timothy Bosire omanyekante buna liroba na James Kemoni ese bono iga echama ODM na National Electoral Board ya tangasira abantu wa submit ki application cyabo igo nkorengereri bali baroro mono twarokanire James Kemoni na mheshimiwa Timothy Bosire abandiki barache nabona barubago tucho inime lakini ntugenete na ntutukuna ukwanera na ntutu kurutera na mangana igento twetinia ya monaki ODM enyole kiongozi abana inchi bamochole tubweka
egerene nomination ngocha chirumo tinyokane chinyale guchunjwa isaba tororo mali nyombe ya ODM muni ni goboigo atogyo musangara kano boli tukulia lero asate abuda na chekoene kirere nkonyorari chikura chinyinge ase county ya Nyamira mwetento batumo yego monene we chama ito ya ODM na Azimio ya umoja wa Kenya ulingega Nyamira ingo tebana lero mukutano twabwa tuchire buya twakaribishira omugani wito the right honorable prime minister noyera bo abwatani akorwa asensemeje ananemeje county ya Nyamira ni goba mwarigani omurewe kyamaga ODM Odinga ase county ya Nyamira abanga babo ni goba riri ira yogo chikomubwatsia asobo choryo bonene buli bosyo amenye bensemeje bo igomba tigalitamagega asabate amba chikomwa chikuro chinyinge anakorwa ase county ye ase ganga yogo chikobo murewe nsoga tana asobo choryo bonene bogo chikokolekana omutinyo gatano na gatatu omwako yoiga reporter ya Ndizi TV kurase county ya Nyamira ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha nago tigara boigo asamangana rengete na siasa totigara se county ya Nyamira ni gobona amenyekuru asenseme yo baganiri obochori bogochi okoro asentera yo bwasio kuno bwasiole aseganga buna ni gobagane tyomurembe ekero bochori bogochi okolekana ekero bagoka kumwarigani omurewe kyamagia ODM Odinga ase county yo ni gobate yabuna ichina ichinga kyo bochori ndokoro asentera yo bwasioru ekero kelia abantu bonse baganyere tobochori bomutinyo gatano na gatatu mwako yego bochiri bubere na merongevere nevere tukoriare resa uli papa ale go Nyamira baide na sie kitu na ro elinde nchekorora papa aga na ndi ngo sababa saiba muntu tobekire papa chiko na go kigu na ro chindega isatoga tanya korora ibona go kigu yamo tukoriare rero etwate koro kia ba Nyamira na kintu bwato bwama tukore chikura chyo murembe na gotigana bono na mangana siasa goika ase ensemende ni gotoko manyigubu na ababwatani kurwa ase echera yabasibwa aigase county ya Kisi prisons ni gobata rabasubata bayibudira abana snegetari nene ya Kisi yasiganga yoko nyara kubasemye enchera yoko rabana wekero kiri basubata bagende tokweroberia asogo kigo chengera litokori yabasubati ensengi momuliketo ndemo Steven Norobochirwa senchira yobwikirano Ambatukatano wekaritu kuri abasubati ensengima International Women's Day nige byombe au bigandete gweso kikobasira ababwata niko rukisi prisons bagusangana abangina bayibora rero imenya gitari ya KTRH nigo babasaba kurenda abana babo buya azichinchira kiraba biyoki. Sasa siku ya leo tumeona nasi kama wana magereza tuche kwenu akina mama wale mmekubali kupata watoto, iwe umepata mtoto kijana, uwe umepata mtoto msichana, uweze kumulea kwa usawa. Usije ukasema kwamba mimi nilikuwa nafikiria this time unapata mtoto kijana alafu moyo wako usononeke. Nigo babasaba basubati konyara gwetu mase bintu biri byonsi bagokora elio kwegendereri. Nasi wa mama wacha tulee watoto wetu katika njia ya kiungu. Tutakapowalea katika njia ya kiungu tutakuwa na familia na tutakuwa na kanisa na tutakuwa na taifa. Asomo sangerekano yu nigo basaba abantu bonsi kokokera abasibole ko ruchichera asengenjo nigo baira maigeria maya akuba onjoreri chimbu chiabo. Bosi bweri tukeluri abasubati chumaine gocha nigo bona abantu basabiri ko basikana ko basira bangina asama onjori bakoleta sebinyoro. We are equally the same as first class citizen. Watu nambari moja, mama ni namba moja. Na tunaambiwa ya kwamba unaposomesha mtoto msichana umesomesha taifa mzima. Ginko report reta seni kia Ndizi TV reta liane Ndemo Steven.
Mbiya muno muri kitonde mu Steven Asorobochirwa senchira yoboikirano bono gotigana nekera basubati bakweroberia gochigo chengara litukulia basubati ensengima inyirabono litukulia lero ni golia lengeli tuko lyogo chengera lituko siryogo chengera okoigwa nigo chenga kiechio abanyagetari amo nabalingoli bamato watebere buna abantu wesoke na konyora mahegeli na boigo konyora enchira bwente wetanga asogotabwatane n'umuchando bogo taigwa ekolia lengeli tukuli nene lyogo taigwa abantu bonse pimba bwente batebiwe amatabo nakibatagete banyarende nakiago konyo bali batari koigwa igose abagusi baito ki ase bamya tonse pi manya banyagitari mbarobo koigwa ase nyagitari yetu ya Nyamira ne ya Bosongo igonda bwense obwato mochando bwa mato koigwa acharigererigwe nabo konyi nabo bogotoka ina kitoko renda amatoito elinde ta okoigwa ngotwerera aserero county yaito ya Kisii na Nyamira etwachamu gaiga KTRH kororanga ina kitogo tebya bananchi baito na mono abafanyikasi baito ba afya elinda tonya kubwaterana asokonyora abantu ababwate mechando ya okoigwa na kororanga twaba orokereri ese bakonyora gokonywa igoro yo amarwaire ya mato na korwa mariogo na kurwali igo asaba minto bali babwate mechande yo asinyomba cheito batebera libache gokwana na gokora magendero yensi yaito na ayoka gendrete abasaye bono nigo bagendrete kweligerie birogo awaseganga yogo chikoiro burai ase ense ya Kenya na sebirgo byobwe MCA nigo chinga kiechio omurai kurwase ward ya birongo manyakante buna Jared Kefa anyarere ko bwatanene kiama gya Democratic Action Party asebo iganyarega ko bolyo mugusiko anekinanko bwatirani yare amoni bya mabinde aseganga yogo chikonyolege taliye kenene ase serikali ekerobo cholibo chigo kolekana umutinyo gatano na gatatu omwako yoiga ndubuno mugusi oritu arugusi twacha isege tipatie twasoireme tubwaterane torosigusi yaito ekame kendoro chibuna kereme azimio omwakaraira Amoro Odinga tumubwatesie aire kerogeke egerne ntu mugusi tuchikonyorege ndo kurwaria abantu bito barire aribuna njebona abantu bana babironga bakorera babwate para nyagitari teri birongo ekiongozi biongozi byaso iroro mbiana mbiriko bakonya amana baito mbiriko nda skuru paseri sinchiyo chipaseri sie chigocha chiagende mibuko y'abantu igobone gento bune kinche buna ntegete abantu bana babirongo murigererie amore biongozi magojora tiakurigererie ngomuntu nkia kwa kuru mubuko ye okugorusiringa musini tiakonyo moyo ekerokonyo moyo ne kura yokwonia egere gochibostiro chikonyora kenda asoboge mabwao igo rigererie biongozi magojora egere birongo yaite na gusia itengima onjoreri egere tonyora abantu baito basome sukuru abantu baito banyora nyagitari bagenda buremi mbororo buremi boye bwachire igoro torenga echa mwako rero Amoro Odinga gakoira ntonyore obuyombwira na na boigo amatuka make maiga yekiombekeri kia abantu batamwegeneti nyasaye kumurikira liuko mwaziri waisemi Professor George Magoha abaseke kia muganeti Magoha gotuguterara masaba gakora chiskuru anekra bakara abana bawchokara matemu nigo Professor Magoha bona nyarega kubairaniriya maiga yeliuko elio asaba tebiribu na masaba goikachi ko endra chiskuru anena abana gosaberwa ekerokeria bagochokara matemu anabatemo saba na balochokara matemu manene KCP na KCSE kolingane kiombe kia abantu batamwegeneti nyasaye nigo batebirubuna eta icho chinga kia abantu batugikira ne skuru ekerekiria abana bagenda kweroberia asamatemo egento Magoha tebirubuna goikama sababu gako endra chiskuru ekramatemo agochia kokorwa. And you have reminded me about something. Atheists are telling me that I should stop prayers in schools. They should go straight to hell. I am a believer, and we must encourage children to pray even before exams if they can. We must pray. The kind of praying that we have stopped is prayers coming from outside. Because in those prayers coming from outside, they also carry other things to come and confuse our children. Are we together? So prayers are thoroughly encouraged, and let the others not think that we don't know what we are doing. We must continue praying.
Ekiumbe keria geteneta abantu bare no bolema bono nigo besokiri na kugania serikali gosogati aseganga yo kubanyira abantu bare no bolema elikonyara kubakonya anechinga kibaganda tugwetere mechande menge kolengane ekiumbe kinigo babuli serikali buna abantu bare no bolema samatuka mange babere bagotigo maigana asogotunyara mabaga asense moyo burayi egonto kagendrete kubatiga maiga asamagendro na kuganiwa bwatira ni gukyandege 10 ase serikali. Ni kuuliza National Council for Persons with Disability habari ya registration. Hao watu wengi wao hawana registration cards, na unajua kwao kutembea kutoka ofisi kwenda nyingine ni kazi ngumu sana. Lazima kila mmoja akuwe na mtu mwingine wa kumsaidia. Kama hiyo mambo ya registration ingeweza kuletwa mpaka mashinani, kama hapa Chuso kuna walemavu wengi, kama hizo cards zilikuwa hapa, kama vile unachukua ATM ya bank, unaenda unajaza form na unapatiwa papo hapo. Mtu mlemavu utamuona hata kwa macho. Pengine wale watahitaji barua za kutoka kwa daktari. Wale wako na hidden disabilities wanahitaji confirmation kutoka kwa daktari. Lakini yule unaweza kuona physically kama huyo mtu ni mlemavu. Hakuna haja ya akuwe anaruka kutoka ofisi hii kwenda hii ingine kwenda hii ingine. Kuna watu wanasema wamejaza hizo form mara 5 hata mara 6 na mtu hajawahi kupata hiyo kadi ya ulemavu. Kwa hivyo ningehimiza hizo functions za kupea walemavu hizo cards zao, so that they may be able to benefit from government grants, ziletwe mpaka mashinani, hata ikiwezekana hata kwa sublocation, ndio waweze kusaidika kama watu wengine. Boigo abarai bekyama gya Jubilee kulwase county ya Nakuru ni gobono baganyo mugavana we county ya Nakuru likinyanjwe koirana gochia ase kyama gya Jubilee maiga yoko bwatera ne kyama gya Ubuntu People's Forum egento bate berebuna ni gamat kono gochia ase kyama kyo gya Jubilee eki abere gakobororo kono ne kerare omugavana we county ya Nakuru. Na hata tunataka kuambia gavana wetu likinyanjwe aachane na hii mambo ya Ubuntu, kwa vile tunamwambia ukweli. Tunataka yeye arudi katika chama chetu cha Jubilee, tufanye kazi kwa pamoja. Kwa vile kama sisi ndio MCAs ambao tuko sitting, na yeye bado ni the sitting governor, na anaelekea mwelekeo mwingine, tunaona yenyewe hapo haikuendi vizuri. Jubilee, mbele pamoja. Jubilee, mbele pamoja. Giu, mbele pamoja. Umuraiwense umuskuru Kenyatta ngati yabarebe kirana asumurubiriyo bokonyara kuligena bwe gumusangirekano ubokonyara gukwana na kuligereria igoro y'ebintu bitoetana ine o yokoleta mo chinse somo obwe chinse urubaigoni gate abuna chinga kechiga ebintu bitoetana ine ego byarokane gosaligwa anene ase hubije kubekwa chinse umurubiriyo somo je gojumanya kandebuna United Nations Environment Program ose UNEP ni gode wentunde yemeronge semeronge tano abwasa abantu baboliwe kwa maiso ase ubi ne konyara kubekwa chinsemo I want to commend and congratulate all member states for the dedication and diligence that you have shown towards prioritizing this real issue that affects our planet. I also want to congratulate the Executive Director, Ms. Inger Anderson, for the fruitful results of this assembly. Recognize the implement resolution has placed on you to ensure the modalities of the resolution are actioned and implemented by member states, and we assure you of our support in this endeavor. Na boigo oikase ya wasabagandra ko babori abantu ko babwatsia asobo chori bonene boli bosi ba ukona kuru ase ensemejo ni go bambori ya omuraiwe kyamma geodi mona go obomo azimio ochigoitabira na machibu arachikora ligwa nekyombe kyobo chori ni chimbe IBC maiga yobo chori bonne go kolekana umutinyo 5 na 3 kolengana na Kenya Kwanza ni go bate bunambale no kwegena Kenya Kwanza ni chikubwa azimio la umoja asobo chori bonene boli bosio. Ukiwauliza wanasema atapita kura kwa sababu atasaidiwa na deep state. I want to tell you, my brother, you will find that deep state is but a mirage. Deep state but a fallacy. Kwa sababu hao wananchi wakipiga kura, tutawaambia hao vijana, mkimaliza kupiga kura,
munangojea hapo hapo kuchunga kura. Iona walitaka kuleta sheria ya kuzima taa. Sema Raila na Uhuru wastaafu pamoja waende nyumbani. Tulikupa heshima, tukaliwa na watu waine peke yake. Wa kwanza alikuwa ni baba yako. Wa pili mzee Moi. Wa tatu mzee Kibaki. Wewe una bahati kuliko Wakenya wowote hata Waafrika wowote kukalia kiti kilichokaliwa na baba yako. Sasa umemaliza miaka yako 10. Wakenya wanataka utoke polepole uende upumzike. Wangapi wanasema ifanyike hivyo? Na Monchu muligeli buno inyora onsia ya niko gene tuko yanyora goitera Ndizi TV bonsubo mugusibu no boto na botambe to bwati goitera sensemu ya mtandao ensemu ya Facebook buna Ndizi TV News na bwegen semeli ya YouTube na boto na buna Ndizi TV News nyora buna lituko buna ya rosesta likibuna ichiale ro moti nyubuno yohole regenteki ya goseke bengi ya kolekante asegete stalikisa umutinyo gatatu ejesta likichialo umutinyo lero unabona aso mwaka buli we muchimi ya kianda emeronge 5 nebere 1974 endegeyemo yense ya France niga ya weta seri ya Paris kutoka ya France egaita abantu bonse barenga sendege barenga abantu chimi 3 emeronge 4 na 5 no yo 346 abantu bonse barenga sendege yu ya westa likisa umutinyo gatatu stake mune chialo mutinyo yolero aso mwaka 1974 ime ya France niga ita abantu bonsi barenge ase endege yu ayo na yakolekanete ase ngakya yalero kagetena kwabere goko yaigwa bali mwensi twabwatira na SMS ya mangana mayanko bakirambye munasogo sangamo na into ana ayo murigirya asogo chora ko yatengera goitira Ndizi TV hobonsubo mugusi inyura ankyo maiga yoko bokanya sae umena na Brighton makoli komenebere chimambi na Sara nyarangi ndita baraza asumurubiria bwensa kenda gotengera Ndizi TV twabwatira nere asumunwa bo ebimanyerero igaliko kwa Joshua Uta na inchere tirane nkuru kwa Vincent Onyancha Utkobya. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chozi eliobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment